All the substances of abuse, whether they're opiates or cocaine or anything else, they're actually painkillers. Some of them specifically are painkillers. Odrara, Shima, kaki ste fagodba, ništa kod mene, evo ja, dobar, kažete, vidite, ja sam malo pično, malo sam se malo promijenio, malo sam malo i ambijent promijenio, moram se obrijati. Vidite, ja sam išao tačno do Kriptona, maksus da se obrijem, ne moram ovdje bicep stalno pucam, tamo samo mogu obrijati, ili kam neko donese na žilet od ozgora. Ne ih mogu čekat hamu, više da donese hamu, malo puknu bogam ga da lamiju kafanke, ne mogu kaj danas doći nikak žilet, a morao sam. Elam velše gradilo, u gradu puštat, niko ne mora niko da me prepozna, a boga mi zbog oka malo. Ali to današnja nije tema. Današnja tema moje priče je omladina. Imam jednu veoma važnu poruku za omladinu. Da se ne drogiraju, da se ne alkoholiziraju, da ne koriste koje kakve supstance koji dovode do ludila i da gube kontrol nad svojim ponašanjem. A boga mi nije ni zdravo, mislim, volim ga ja delam tu kafanju, ali ne idem na... Koliko je to, ko imam granicu, je da nekad znam kukama se malo previše nabacivati kod kakve stvari, ali opet imam granicu. Ili ako već imate potrebu da radite neke stvari, znajte se opet koliko toliko kontrolisati i imajte granicu. Ako već nešto konzumirate. Caki se malo čuje, malo danas nervozan. Dođi Caki moj, evo vidite Caki, ja lijepi moj Caki. Ovo je moj cuko Caki, bugu. Evo Caki, reci ti. Nemojte se drogirati ili ako već imate toliku želju i potrebu da budete ludi, budala to da radite, nemojte biti kao ova dva idiota. Sad da vam pokažem primjer. Dvojice klašni levata, budala, to su dvije jedne budale. To znači, dragi Allah nije mogao sastaviti nikako. To znači, samo šetan mogu. Sad da vam pokažem 2-3 klipa tih levata i molim vas, pazite šta radite i sklonite djecu ako imate u prostoriji. Ovo što ćete sada vidjeti nije za osobe mlađe od 18 godina. Pusti prilog. Oh yeah! Hell yeah! Eto vidite. Dva klašna levata. Ovo treba nogama ubiti. Nemojte, bar to udaraju glavama, skaču, vrište i pište. Sve je to. Bože, ne bi sam čuo. Ajde, pusti drugi klip. I'm Mickey fucking sis and I just pissed out the window! Ain't that right, Mick? Bravo, momčino, kako si ti inteligentan. Svaka čast, momak. Baš se vidi na tebi da si neki veliki intelektualac. Bravo, momak, bravo. Ajde, pusti idući klip. Šauret pevo! Njemu korču, Eto vidite, on sad šetane neke prizivaju. Još šetane prizivaju, pa dokle više, pa dokle treba takve stvari da se ponavljaju. To vama ovo normalno, vidite omladno, treba ovom omladni svoje pokazati se dobro prepadnu, pa više nikad neće uzeti ništa ni konzumirati. Molim vas, ljudi, nemojte sebi dozvoljavati ovakve stvari. Pa ovo stvari je normalno, ovo su dva idiota, nemojte biti ovaki, nadam se da sam vam ikako malo skrenuo pažnju na neke stvari i supstance, eto. Pozdravljam vas, super, mi vidimo sljedeći klip, like, share, hajde, čao, pozdravim Caki. Caki, reci čao.